ያወኩት እኮ ታንክስ ቱ ናሽናል ጂኦግራፊ ካንደሳለ አባት ልትሆን ነው እኔ ነበር አልቻልኩም ሆነ ምኑ ከናትሽ ጋር ሆነ እናማ አንቺ የኔ ልጅ ነሽ ወይኔ ቀለይት እማዬ ምን ነው አትንቀ ሙዲ ነማጮሮቡ ተቋራን በዳጅርቱ ኢጆሌን ኬኛ ተቆ ቪዲዮ ወይላሌ ደብለ በስጋበር Sijajuunko si malee jechuun waanan si jaalluufi waanan si bareefi waan kiyya taateefi. Boosee gaafa namatti dhaga'uudha dhabduu kastiin bakkeetti waatee viidiyoodhaan booda. Jirtu dhaggeeffattotaaf daawwattoota yaayyaa tiዩብ kun yaayyaa tiዩbiidha akkuma beekamu har'a isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf hiriyaa akka wajjiniin dhufnee jirra egaa. Keessummaan qabarra jechuudha walii wajjin reaaktii goonaa walii wajjin kofallaa walii wajjin bashannana jechuudha isa hundeemina isiniin jenna egaa subscribe share like gochuun dagatina nu waliin tura egaa gara viidiyootti dabarrachuudha egaa hiriyoota keessaniif share godhaa viidiyoo isin bohaarse ilaaltanii isin bashannansiise isin bohaarse yoo jiraate egaa meenshinii nu gochuudhaaf walii wajjin as finnee immoo walii wajjin bohaaruu dandeenya jechuudha meenshinii nu gochuun dagatina gara viidiyootti dabarraa walii wajjin bohaaruu gara viidiyootti Oromo karonachu en video ilafut Oromo mudin nafane mudi namacorrobu tokwarran badajirtu ijoolleen keenya tokko video waylaalee deebina basgaaber Sijajuunko si malee jechuun waanan si jaalluufi waanan si bareefi waan kiyya taateefi. Maalin deegaa viidiyoon kun amma basgaaber namni galataanaaf godhu jira viidiyoo kanaaf nuti sijaajneetu macarrashaadhatti boolla nu buuste gadalii nu galchite ila kana nyaataa baabdu kootiin kee haa ta'u jenne piinkiidha kalariinsaa shurraabiin kee kalariinsaa nama corrooba mataa tokko fatte ishii jenne dhiifne cirraashi iddoo lamatti hiruu barbaadda iddoo lamatti isaa hiru dhiisa hin naffa'u hin corrooba quba nutti hin qabsiisinaa muudii nutti hin qabsiisinaa nuti sooshaal miidiyaa irraa Oromoon araadaadha jenneetu tagaagaaxaa jirra. Rwanda anja garanja kasa jirra isa wirra dibanin tau kana nyaatu be Yesusin kesabe sagalee jechuudha meeyyuu keessa baatee sagalee jechuudha mudiin qaba Oromoo kun mudiin qaba warra dibaana fu qaba waan akkasii dhiisuu qabna gara viidiyoo tanutti dabar ሄሎ ፈልሚኮ odo አኖ ዱርበ ቀብሶ ቤክቱ ባረነ ፉዱፍዳ qabsa dileela ma qabsa sileela Kapsu direra moo kapsu sirera? Ijoollee siyaanaa danda'ame ijoollee siyaanaa. Waan ijoollee siyaanaa keessa wanti bahu arraba isaanii dheerate ijoollee siyaanaa. Sirrachuu qabaa kun. Qabsoos akkasii beekamu. Buchooko na nyaachistui. Biddeen nama qobseelee irratti beeku dura afaan kee xaragadhushi. Emotional damage. Shamarran keenya gaafa nama rabsitanii waan mooraalii namaatti bu'u waan akkas akkasii baal isaa kun walii yaadaa wayyaa dhiirummaatti bu'uudha waan akkas akkasii dhiirummaa ofii namaatti bu'uudha mucaan amma tarree namaan dhaabbatu matu nama ta'eeti tarree namaatti deebi'een dhaabbatu na gaafa nama rabsitan ilaallachaa nama rabsaa shamarran seenaa keessumaa kan akkas akkasii gara biirootiin namatti dhufuun sirrii. Maabbee maanni fincaan kee maaf akkas dheerate? ijoollummaa qottin furraa tureem kanaafidha Maal ta'a yeroo sana utuu fincaasitti baay'isee dheerate. Galiiraa? Tu fincaasitti baay'isee dheerate naasamu. Sakkas akkasii irra dabarra sakkas akkasii jennu qabnu. naasofnu sakkas akkasii irra dabarra iddoo akkas akkasiitti malee waan irratti haasa'amu qabu. Maal takka see barbaachise seenuu himsiteetti waan ta'eef waan isin ibsinu qabnu saganannaa viidiyoo isaa nutti dabarra. Siim liiniko Wayyee. ati garuu akkamitti jaalleen qabatte nama yoona turte? Anaan akkoo waan maatiin koo manaan hin baafnee fidam. Ati garuu akkamitti amma kana turte? Ani akkoo waan maatiin kee manaas hin baafnee fidam. Jibbita. Jinjanaan jibbita. Jinjanaan sadarkaa kanarra ga'eera. Amma kana eegaa ture inni kan inni amma kana tun xabbasiin turee fi sababii isheen manaan baaneef jechuudha. Amma ishee eegaa ture jechuudha. Haala akkamitti deemaa irraa garamitti deemaa irraa waggaa. Jibbita saaksiin sadarkaa kanarra ga'eera jira. ተሽብስቢ እንዴት ነው ሰላም ነው እንደምን ነሽ
ዲቪ እንደደረሱት ሰምቼ ማለት በጣም ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። በቃ ለእርሱ ያለኝ ደስታ ምን እርሱን አግብቼ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። ለእርሱ አግብቼ ብቻ አሜሪካን ዋናው እዛው ዋይት ሃውስ በር ላይ ፎቶ ስነሳ ነው እየታየኝ። እኔ ፍቅር ነው የምሻፍድበት ነበር በነገራችን ላይ ከዘራ ይዘው ሲሄዱ በቆሎ ይዘው ወደ ቤቱ ሲገቡ ሲሞት በቃ ሽፍድ ነበር ምንበት ወይ የኔ ፍቅር እንኳን ደስ አሉት። ቆይ አንቺ የተዋቡ ልጅ አይደለሽ? እናቴ ነቆታል እንዴ? ተዋቡ እኛ ጋር መታ ልብስ ታጠብ ነበር። የእሷን ህይወት ለመለወጥ ነው እንደዚህ በት ብለው ይገርሙታል። ወደ እኔ አዙራ ነበር ስታጥብ የነበረውና ጀርባ ወደ እኔ ነበር። አልቻልኩም ሆነ ምኑ ከእናትሽ ጋር ሆነ። እናም አንቺ የኔ ልጅ ነሽ። ወይኔ ቅሌት እማዬ ምነው አትንቀሽቀሽ? jaarsa jara janna jaartii ishee yaadati jaarsa jara janna jaartii abbeesee baay'ee gaddaneera. diibii ta'uu diibii kun rakkoo diibii nama irratti fidu keessaa tokkodha. ጅብታ ሄሎ ባባይ። አቤት አቢ። አይጥ በተወለደችበት በአንደኛው ቀን ማርገዝ እንደምትችል ዛሬ አወቅኩት እኮ። ታንክስ ቱ ናሽናል ጂኦግራፊ። እንኳን ደስ አለህ አባት ልትሆን ነው። Ada tutar ram cago rata cura. ተመቸራ Mudi kaba. Kashti nagara mindi nya annedama. Otuma dubbanno enyu daga roma kanki. ሄዋን I got broads in Atlanta. She's a lean. I got broads in Atlanta. She's a lean. Jannata keessa sewaasti. wangochu qabu godheera. Yaa isatti kennite. Agasoo kennaa mee wani fakkaata sigarrama. Sidi ba heewwan isa akkuma kanatti kennite turte addaamittina. Akkasumatti baane naa kaanis qooda biyya lafaarraa bahu yooma tufe wayya. Addaamitoo akkasitti tufeera ta'ee silaa yoona sin jiru. Silaa jannataan baanu ture akkuma kanatti tufeera ta'eeti addaa. Mudii qaama አሁን ማንንም እንድሰርበኝ አይደለም እዚህ ላይ የመጣሁት እና ብረት ከጀመርኩ አሁን 3 ቀኔ ነው። እና አሁን እዚህ ላይ ምን አይነት ንቅሳት እንደምንነቀስ ብቻ ንገሩኝ ምን አይነት ንቅሳት እንደምንነቀሱ። አሁን ይሄን ሰውነት ታዩታላችሁ እንግዲህ አርጋ ከነረተ ነቀሰው ያዴታይ አርግችም ዲዩ ንቅሳት ይዋን በፈካታ አርግችም ዲዩ ነብራራት ነቀሰባ ኑምቲ ነቀሳ ይቻላል ጉዩ ነብራራት ነቀሰባ አርግሳቱ ሰረት ነቀሱና አጉት ይችዳ ነም ባይደ ፈሪዳ አዴታ አርጋ ጉያሰዲ ክብደቲ ካስተራቲ ወና ንቅሳት ሳዲ መለጎ ሳዲ ካስተ ከነሱ ዳፍ ካሳይ ነው ደበሉ ሬባሱ ካሳ ከነቴ ከና ለፈራ በዱራፍ ወዲ ካባ አየ ባየ አንቺናማ ያ ቆንጆ ቶሎ ነይማ ማልትራ ላይ ናካል ካንቺ ትከራ ቶሎ ነይማ መቼም ተመጣለሽ አይ ካንቺ ከወዳ ገዘጋ አንቺ አይናማ ቦሴ ጋር በነመሲ ደገው አብዱ ከስቲም በከይቱ ያቴ ቪዲዮ ላምቦድ ቶሎ ነይማ ካንቻን ደገና አልጎ ተሪና ጥበብኝ ጋፋ ጥበብኝ ሲዋምቱ ከስቲን እንችላል ኮስመራ ካቴ ዱፍተራ ጋፋ ጥበብኝ ሲዋምቱ ኮመገና ከና ያው ነገ ሰከና መፈከኛፍ ጥበብኝ ቦይቻፉ አምተና ቦይቻፉ አምተ ቦይቲ ኮቱ ቦይቲ አምተ አንተ እንት በዋራላ ቦይራ አካስመንተ ደፋ ይጋ መኮ ቦይቺ ስኮ ኩናማ ከና ተቆላ ከናቴ ሹና ከስመት ብረዳ ወራ እሺ ኤጋ ዳውቱ ተከኛ ቪዲዮን አራፍ ቀበነ ዱም ከና ፈካታቹዳ ኤጋ ቪዲዮ ካሜራላ ነሞልት ደብኑት ቱርቲ ጋሪ ሲንጀና ከቦርታና ከመሸነንተን አብዲ ቀምና ዋኑ ወጂን ቱርታኒፍ ጉዳ ጋለቶማ ናጋቲ ኤጋ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ጎቹ እንደከተና ሲንጀና ቱርቲ ጋሪ